Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kung sayang constituency kaway Dogetia. Nga itenan ubah samlin lo atau por hadin bawa job ya MLA UI tiket ye pak share ba insimti ya kam MGC ngatrai kane kadeka kam ga babiang palat kejing berkat jong ramba kaya sulim gum kejing berkat jong na dem kabang ngakwa bat om ya phi namar kata kadeka por kila banya saitnya kila banyak saj jubor bat berkesan ialah ngajom ke nongrim henry kan itu yupi kamdon nongrim hangno ru namar kumbang om yupi ngidang day kibriu pek yok ngia bakla nama lada lek Delhi UMLA UMDC ru yo uhap ban lelang lada tia hospital UMLA yo UMDC ru utia hospital lang ngata talaya jenja dengan snow ban kerpat ya pi kata kadai ka way na kinongrim gabas kem like no ladum don breu chuchisha kumba ang iba forecast station channel ki leaders ki babon ba ki leaders ki ban kit yang kadai ka kam den rei nga iman benut ban ai si ki way thai snolong balai na ban ai si ki way yo sakne hadir lo kata dam na batai no dengan kuat ban ong ya pi nak kata kadau hakan ni kejamit dogin scam hawa samlin bonjot ngilak thang haka ar hajar ar pulai ngau bahase kipat ba jong kane ka konsepsi borok kawai ailem yangi ka parti NPP usot hiang haka ni ka ar po sauterik keski jawud ngadawan ban nga ong ya pi long kibreo kibasta pio ine mak election agaro hills kapet kipagba agaro hills kide kibasta ha budget economic man kabenengkong kipet kado ka parti kabadon ha kabor kabasen syar te hadin bakilayo iya kata ngiyo iya ka by election kabadang sudeption mata katukan ya teligi benai ha katu ka by election job ka kandidat jong ka parti NPP da ka badon burong balay namar baki padba ki om ni kwa ban yoi ya ka roy kapar na kata daw nginem ailat ya ki weipat ki parti bakin job regi kwa ban job na kata ka parti ka basensyar ka babat yaw lakam jong ka roy kapar hante hapo sekretariat kipat ba jong kasoyong konsensi ngeladang akuli mentah atau pikwa ne manyo yu paip ubak kerpang bantan ya katakan roy kapar nangtay na sekretariat nagasyuki jong ukonrat sama nagasyuki wado prestun nagasyuki ki minister ki deputy chief minister bas ngobha bat ki minister jong ka parti NPP pikwa ne bangin pun yo upay kanu bikwa dakwa hok na sikwa kai na lada bikwa sisa ngoi pi pensisa haka arpo waiteri pensisa haka arpo waiteri ai ya ka jingjop ka bodon burom hoj ubah sensyar udon lang badngi haka sorkar ka UDP ka don lang badngi haka sorkar ngrei ngat syotu ya pi ki kontrai ubaduk prostur dari presiden jom ke parti NPP hakajela Meghalaya ukonrat sama udai national president jom ke parti NPP bad udai ru chief minister jom ke jela Meghalaya balai te bagindang ya bakala
balay tengin dang ya artatin. Keblay sibon ba forecast pilawan yak ban ai mensem lang ban ya kersan lang rengkat kinong yalam jaga UDP kiba ngayo i kia don lang hakan ka rensan yalap election jengi mentaka janbin ngasngau saat ke mensem ngasngau shithem bat ngasngau ru bakat don ke jingkermen ke bakrau bangin yo ban ra ya katong hakan ka genti ka ba mentah tengah sengau ban ong ba kini kirang ba kiwan om day namar bagi tiang kan dia bagi bangga ketin rei bagi yo iya kakam arsnem hadin baka UDP kala job kia don lang ban ngi ka sorkar kumbang ong ya pi rei kinong yalam kinom bat syabi ya ka sorkar pilatibha ngakan mau gitu gipor ngaju keren bankan ba selection ng pro prostun do bisu jelen nyoba syukum ne nyoba syukum tai ya keren sepang to syong bos kan kata kisna ki pro life ujan ai boskin rei ngau pi bakadu kada gijing sisa kamdon ga babakala kamdon ga babakala kada gijing sisa la syai ga to ya pi hadin kar so trik nget yanga nakamentakan ka khasil autonomous district council baka Chantiahil autonomous district council ngin yo mangi ya ka majority but kini kiway kin what stop biang hani dia dosa sampai hadin ka arfosal terik kin sawan ni ban yasno bani te ban ya ka bakumta nga ong ya pi ngakwa ban yo i bau badeng samlin unong yalam joka parti NPP uparolok ulalong kumsiyeng hisem bat ngakwa bapin penjob don burom yau ba un sensyar hangtei hapok kasihil autonomous district council bat kabaar om tang ba unlong unong sensyar hangtei hasil autonomous district council rei unlong ru kumbanga ong yapi u ambassador unong ya saat ya karoi kapal hangtei hapok sekretariat banwan ra banwan pentut sashi sempa sya kanika konstituensi jopi parok kawai tisngau baha wat bakala bat sngau baha pan ya ne pan ya skem kenang bangin yo ya kejing job kabadan burong ha ka arpo sauterik jom uniu benai bamenta tengah ai koblei ya pi iwei pe iwei to ya bi nakane kamadan wat ya thia wat ya dem lek ban penskau tu hakilong yeng hakilong sem hakim marjan hakim marpa hakim perlok hakim prajor hakim snong hakim thau ong yaki barok mentaka genti naya theu syu ya kabaladem naya pet syu ya kabaladem rei togin sim ya kakapuk ser mentaka genti ba une uramba lada ujob ya kadeka election MDC unlong ru kumbang OGP unong ya saj bat ru uban pen itu upen ithau ya ka sorkar bat pi ki pajba jom kasoyong konstituensi barok kawe te shwa pangan syong ngakerpat rit ya pi tongin ya yen ong mga long live to ya rak baha ganti khap long live hakakot koble ya pi syajarmu bat ublei udon ka kalian batu